Mwiriwe, tuitariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka na 2026. Nari mbakumbuye sana. Bikomeje guhindura isura muri kano karere. Buri wese uri kurebesha amaso, uri kumvisha amatwi ndetse ufite intekerezo zikora, ari kwibaza ati urugamba ko rutarangira bite vyavyora. Biragaragara neza cyane ko FARDC nyuma kubona kiri gukocorerwa ku mirongo y'imbere ku rugamba igakubitwa bikomeye cyane ngigomba kwiminjira mwagafu bitaba ibyo ngivyo barayisanga Kinshasa. Imirwano ikomeye ibereye Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bitandukanye wumvisha iturika ry'intwaro urusaku rw'imbunda ziremereye. Mwibutse hari agace kanyuzemo abasikari ba FARDC na Wazalendo uturuka mu gice cya cyerekeje Walikale, ariko muri make ututse Kazinga uzamuka mu bice bigana Kinigi uwataka ugana neza Rubaya. Abasikari bariyo nago bigeze bashyira hasi imbunda, bakomeje gushakisha uburyo bakongera gukora ibitero. Today uyu munsi ibitero byongeye kubura muri icyo cyerekezo, bisa naho FARDC itangiye kongera kuzunguza imbago muri ako karere, bati turahari ngo dukore. M23 nayiti twakoze ibishoboka byose ngo dukingire Rubaya, ntago muzigera muyinjira. Ndakubwira iby'urugamba rwabereye muri Masisi, abaturage uko bavyakiriye n'ibyababayeho ndetse n'ibikomeje kuvugwa nona muri ako karere yase muri ako gace uramenya byose. Hanyuma atari ibyo gusa, iyo mirongo mubona ni abasirikari bivuga ko araba M23. Ku ruhande rw'iburyo murabona igisa na video, abasirikari benshi batonze umurongo. Amakuru yemeza ko ayali Lamfol ari muri mwisho abasirikari ba M23 bageze muri Minembwe, kandi ngo gahunda n'ukwerekeza Kalemi. Yitwa General Sultan Makenga aganira n'umwe mu barwanashyaka ba M23 yavuze yuko igihe cyo gufata Makenga kiri tayari, ngo Makenga igihe cyo gufata Kalemi kiri tayari. Ndabikubwira kamwe ku kandi uko yazivukiye uyu general wafata nka chef d'état major w'ingabo za ARC Armée Revolutionnaire du Congo M23 ndetse n'amadubu bafatanije ngo gahunda kwerekeza Kalemi. Nibuga Kalemi umbe kurenga Baraka na Fizi ukabona kugera muri Kalemi. Kalemi iri mu ntara ya Tanganyika, mu gihe abangaba bari gushyirwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ni benshi sana, ni bateo zingahe ndazikubwira. Atebyo gusa byonyine kandi abamubona bona ba FARDC bari kurwana muri Kivu y'Amajyepfo barataka ku rwego ruremereye, bati ariko nk'ubu twakoze iki? Nimurebe turi kunyura mu mazi, nta bwato tugira, murebe nta bikoresho dufite, ariko riko tubwira ngo tugiye guhangana ku mirongo y'imbere ku rugamba duhangane n'umwanzi. Twakoresheje intwaro, twakoresha ubushobozi bwo kurwana n'umwanzi. Mwicariye Kinshasa ni muri kugira ikintu na kimwe muvuga cyangwa se mukora ngo mukomeze abasikari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ese intambara irwanishwa ibikenyeri cyangwa se intambara irwanishwa imihumetso? Oya, ni amasasu ndetse n'imbunda. None birihe? Ubwato turagendamo burihe? Nta n'ibyo kurya turimo kubona ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mwari mwabona umugabo uri kujya ku rugamba ngarwane yashonje, ndavuga umusirikari. Oya, Tshisekedi n'abayobozi ba FARDC muziteho. Amagambo nk'aya ngaya yo kutagira umusada muri FARDC muri cyo gutuma batsindwa, ndakubwira byose byatangajwe n'uyu musirikari ndetse bimaze iminsi biri kuvugwa. Hanyuma Hakuzayi n'abagenzi be basohoye itangazo rikomeye cyane rihamagarira FARDC gukora ibishoboka byose. Ni itangazo rikomeye FARDC isohoye, ariko rero igisirikare cya Congo FARDC ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo impinduka zigomba kuboneka kandi isinzi igomba kuboneka. Bagomba kurwana nk'ikipe itsinda pani ikipe itsindwa. Amayeri yose bashyize muri urwo rupapuro, ariko ntago bimeneye ibangara. Naza kubigarukaho twumva icyo yatangaje abwira abasirikari ba FARDC. Sibyo gusa, tujya mu muryango w'abibumbye turebe ko ya nama ya mbere yakozwe na leta ya Congo nk'iyoboye uyu munsi agashami gashinzwe umutekano ku isi icyo yavuyemo ndetse n'uburyo bayitangiye. Hari ibyo utamenye, ntabwo wabimenye neza, wumvishe ngo byabaye, ariko winjiye mu cyumba cy'inama ndakwinjizamo tewe neza icyabereyemo uraza gutangara. Njyewe nk'ibisanzwe Rumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze mutiyane ku musozo dutera hamwe kamwe kandi kuri ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ibiri kuvugwa byose muri rusange. Mbaye ikaze tuyane ku musozo nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese. Nunyemerera ureke duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ibyiriwe bivugwa none ndetse n'ibikomeje kuvugwa kuri front line. Ndavuga cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru,
hari amazi iminsi asa nk'ari agahenge nubwo katari agahenge kuzuye ubwo imirwano yumvikanaga n'undi mu duce dutandukanye. Ibuka rwa rugamba rwabereye Mijenje na Mpeti ugana mu cyerekezo cyari kirimo position za M23. Iye M23 yatangizaga urugamba ruremereye cyane bagana kuri ibi byerekezo bibiri, ariko FARDC na Wazalendo bakisiga insenda bati mwe mudukuraho murashya nibikunda, bakabasubiza inyuma imbimbiko pickpack tic-tac batageze kuri position zabo. Ariko iyi FARDC inafite nanone indi axe bakoramwe intambara mu gice kigana muri Rubaya, uturuka muri Kazinga ho muri Warikare, ariko n'ibindi bice nyine bituranye n'aka gace bari kurwaniramo. Hari uduce bagiye bigarurira turimo Kasika, hari uduce bagiye bafata twegereye agace ka Kinigi. Bagiye bavuga neza ko inguni nyinshi ari kuzigeramo kandi kinumbero yabo ari kwerekeza muri Rubaya. Rubaya kuyivugisha amatama gusa biroroshye, ariko kuyishyikira ni ikindi. Ariya 23 ivuga yuko ariyo zingiro ry'urugamba rwose rwo muri Kivu y'Amajyaruguru. Burya nubwo bivuga yuko intambara yafashe umujyi, bayafashe agace gakomeye cyane bitewe n'ibikorwa remezo biri muri uwo mujyi, ariko reka mubwire yuko umujyi wa Rubaya cyangwa se agace ka Rubaya, centre ya Rubaya n'icyombe cya Rubaya rusha agaciro cyane Goma yose. Gize ni rusha agaciro cyane Goma yose bitewe n'uko umutungo wose uri Goma mu gihe kitarenze umwaka umwe gusa gucukura muri Rubaya wari ukubye inshuro nyinshi. Ubwo ibyo rero Rubaya nta no kwitondera cyane, nta no gucungira umutekano ku rwego rukomeye. Ntukabone bari kurasa ngo igihe imbunda barazitoragura, oya barazigura. None 23 ageze ahantu hari ikirombe cyifuzwa n'amahanga, iyo ry'agaciro rya korota animal ukomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Ni gute ngiye 23 apfa kuburekura iki kirombe cya korota? Niyo kandi ngo itaba ikubanamo umutungo ngo icuruze ibona amafaranga. 23 kugira iki kirombe cya Rubaya ni umwe mu buryo buyemera kugira ijambo rikomeye cyane imbere ya leta ko ngo atari na Kongo gusa ubwo n'abahuza mu gihe bafite ko bagiye kuganira bavuga bati tuzungukiye muri kino kirombe. None icyo gihe bafite ikarita bazana ku meza y'ibiganiro bati twebwe ni mwemere ibingibi tuzongera tubahereze Rubaya. Ntabwo byumvikana se, uravuze ngo ndabyumvise. None imirwano ngo bimeze gute rero? Kuva saa 9 za mu gitondo karekare ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi ni Nyakanga, urusaku rw'amasasu aturutse ku ntwaro zikomeye n'iziciriritse bwumvikanye hafi ya Kasake, aho abarwanyi ba Wazalendo barimo kurwana n'aba M23 mu buryo bukomeye cyane. Kasake gafata nk'agace kari rwagati muri Mediane mu cyerekezo kiva iburengerazuba, hariyo FARDC n'ibyiga n'amurasirazuba, ugereranije naho FARDC bashaka kujya gufata Kasika cyangwa se Kasake uko bayita Kasake. Na gace kari strategique kuko kagezemo imihanda ibiri, kandi imihanda umuhanda umwe ukabona none ukomeza ugarura ugera muri Sake, ndavuga Sake na Goma kuko nyine nayo ihura n'akara gace ka Rubaya. Bakavuga neza yuko rero aka gace kaberemo umurwano utoroshye kuva amasaha y'isa 9. Bivuga gute rero? Kasake ni irembo rigana mu mujyi wa Ngungu nanone ndetse na Rubaya, uduce tubiri tw'ingenzi dufite ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hakunze kwibasirwa n'abarwanyi b'Abazalendo, ariko kandi nanone akomeje kuba isibaniro ku buryo bukomeye, ku buryo butoroshye. Uruhande rwose rugaragaza ko rwifuza kuhabona inyungu, uruhande rwose rwifuza kuhabona icyo rwahakura. Kabyongera kugaragaza neza cyane ko iki gihe atari igihe cyoroshye cyane cyo kudebeka, bakaba bumva yuko ari igihe cyo kurwana urugamba rutoroshye cyangwa se bagatera muri iyi ntambara mu rwego rudasanzwe. Bifuza ko insinzi yaboneka mu buryo budasanzwe. Gusa nk'uko amakuru atangazwa, FARDC nayo yakomeje kugira ikivuga cyane mu bijyanye no kureba ko izi nzira bakongera kuzisubiza bakavanamo M23 birumvikana, kuko nimba M23 ikomeje kugira ibyo byerekezo nabo ubwabo baragaragara ko nta kintu kizima baba bafite ku buryo bagira icyo banavuga ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bavuge batenda turimo kurwanira iki, turimo kurengera iki. Ibyabo byose bigaragara neza cyane ko biri kuba fake mu gihe cyose baba badagize insinzi bagaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hanyuma rero si ibyo gusa bikomeje kuvugwa, ahubwo amakuru ya nyayo aravuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe izi ngabo za M23 zanganaga na Wazalendo muri izerekezo, hari amakuru kuvuga yuko rwamagara Lanfol cyangwa se Lanfol yarangije koherezwa inyuzwe Kisangani ikazanwa Walikale cyo kuzajya ku mirongo y'imbere ku rugamba muri kano karere. Gusa leta ko ngo ntabwo ibishaka kugaragara neza kiri mu ntambara byuzuye
na M23 kuko bavuga ko bashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Hari raporo wigeze wumva ya Leta Zunze Ubumwe ishinja FARDC cyangwa Leta ya Kongo kurenga ku masezerano ya Washington? Bitekerezeho nta nimwe. Icyakora bashinje ko batari barimbura FDLR, ariko iby'imirwano bashinja M23 n'ingabo z'u Rwanda bari gukomeje gukora ibyo bitego butaka bwa Kongo. Icyo Kongo ngikora ngo ni ukwiyerekana ko itari mu mirwano, harimo Bazalenda burya ngo ntibabarerwa ku ruhande rwa Kinshasa rimwe na rimwe, kandi nanone ahubwo iki gitero wakoze kikitirwa M23. Ibizwi rero nimba izi ramforo bari gukusanya hari igihe kigiye kugera Kongo igahita yemererwa cyangwa se igahita idekarara intambara yeruye kuri M23, bagakora intambara bifuza kwitsinda bya nyabyo, noneho icyo wita range war, intambara yagutse cyane. Ibyo kubivuga cyangwa se kubitegereza bisaba nyine gutegereza iby'iminsi izahazana, tukamenya ngo mbese FARDC niki giye gukora gusa muri kano gace. Nubwo barwanye, amakuru ya none ntago yemeza ngo ninde uri mu bugenzuzi bukomeye bw'inzira zigana Ngungu ndetse na Rubaya. Nimba ari FARDC yagize gutya ikavanamo 23, nimba kimoko ya 23, nta tangazo zagaragaza icyabaye gikomeye, usibye usaku rw'imbona rwumvikanye ndetse n'imirwano itoretse ku isi saa 9 biza guhosha ku isi saa 3, ku isi saa 5 birongera byatangira, ku isi saa 7 n'igice byongera gusa naho bihagaze. Ariko ntago uramenyekana neza niki nyirizina cyavuyemo nk'umusaruro w'iyi ntambara w'ibi bitero, ninde wabyungukiyemo, ninde wabihombeyemo. Bivuze ngo ndacyafite akazi ko gukurikiranira icyabaye. Izo ni inshingano yanjye, si ngombwa kubinsaba. Hanyuma dukomeje mu yandi makuru ari kuvugwa kuri ibi byerekezo. Muri Kivu y'Amajyepfo hamaze iminsi abera urugamba rutoroshye, urugamba hagati ya M23 ndetse na FARDC na twirwaneho na Wazalendo, aho M23 twirwaneho bashaka kwigarurira ibice byinshi kandi bakaba baranabikoze, kwigarurira ibice bitari bikeya. Baracyafite umugambi wo gushaka kwigarurira ibice bitandukanye bya ntara Kivu y'Amajyepfo bisigaye, ngo birimo Fizi na Baraka, ndetse bagakomereza no muri Maniema na Tanganyika. Iyo mirongo mubona ni abasirikare bivuga ko ari aba M23. Byavuzwe gute? Amakuru aturuka mu gace yemejwe n'abahagarariye societe civile mu duce twa Uvira na Mwenga, avuga ko hari ibikorwa byinshi by'ingabo zagaragaye ku wa 4 masaha ya nimugoroba mu mudugudu wa Rubuga mu karere ka Bufureru muri Kivu y'Amajyepfo. Hagaragaye umurongo munini w'abasirikare benshi cyane nk'uko mubibona. Societe civile zikemeza yuko zatunguranye cyane kubona iyo mirongo y'abasirikare. Nk'uko amakuru abivuga, itsinda ribarirwa muri batayo enye z'umutwe w'ingabo za M23 batazira RDF muriyemo kwerekeza n'amaguru ku misozi miremire ya Minembwe. Ni ingabo nyinshi, batayo enye, batayo byiburi bigizwe n'abasirikare 600 kugeza ku 1000, 1 battalion. Batayo enye ubu ni hafi 3400 cyangwa se 4 z'abasirikare bishyize hamwe bagomba kwerekeza mu gace runaka. Cyo kwita abasirikare bakeya, ariko bigeze baba mu iteno ry'abantu 1000 ngure ukuntu babangana, zibura abantu 1000 gusa. Ngabo bara 1000, 2, 3 bashobora no kuba biyongera, ntabwo ari abantu bake ugereranije. Rero ni iyo mibare batayo enye zose za M23 berekeje mu misozi miremire ya Minembwe. Mu minsi yashize byavugaga yuko kuzana ramforo muri Minembwe bigoye. Gusa ari ikintu ugomba kumenya, ejo nabikubwiye yuko bya Mungu abikimara gutangazwa ko yageze muri Poezero. Amakuru yandi yahise atangazwe ko M23 uko byayigoye mbere itazongera kuyigora, Minembwe ngo nta sasu izongera kuyivugwa muri kozwe na Kinshasa. Ni pas encore, ntibizongera gukunda. Ibyo kuvuga ngo bazongera kuri ramforo wapi? Bari kwashyira headquarter, ikigo gikuru cyane cya gisirikari gifite ingabo, abasirikare bakuru izungirije bahabwa mission zo kujya mu duce dutandukanye. Abanga bakagomba kurinda Minembwe, ariko akavamo n'abagomba gukora offensive attack ku gice kigana Murima, bagende bahigarurire bakomereze muri Baraka na Fizi, bavanemo ibyo bice byose. Abasirikare 4000 bagaragaye bagenda bariyongera kuri bagenzi babo, n'undi rero yasanzwe barageze ndani muri Minembwe. Yumvikana neza ko bwinshi bwabo atari impanuka, ahubwo hari gahunda ikomeye cyane bafite. Gambere gutekanisha Minembwe, kabiri kugabitsera mu bice bitandukanye. Igice cya mbere ni Baraka ngo nabikubwiye, ariko na Fizi nayo ikabirimo, ndetse na Uvira. Ututse mu gice cy'uburengerazuba ugana muri Uvira, ugahita winjira muri Useni, winjira ndani muri Uvira. Simuhazi ahangari kabigaragaza neza ko M23 arangije gutegura urugamba rwayo. Ikosa rimwe babumena cyangwa se bamanuka bakarwana urwo rugamba, niyo makuru avuga aho ngaho. Dukomeza bagira bati ayo makuru avuga ko abasivile bakiri bato bategetswe gutwara ibikoresho biremereye mu duce twa Musonjo
Mikenge na Minembwe. Musonjo iri ruguru gatoya cyane yiza igana Rwisankuku ndetse nakomeza kajya Pwezero. Hanyuma Mikenge yo birumvikana ruguru gatoya Minembwe no muri Minembwe rwagati. Bakumwe n'abasirikari bari gushyirwa. Uri hagaze muri Musonjo uboneza neza ureba cyangwa ku misozi ya Musonjo. Ureba Uvira munsi yawe mu gice cy'Uburasirazuba bw'Amajyepfo. Hagaze Mikenge ubucunga Minembwe yose. Uri muri Minembwe uba werekeza ibice by'epfo kuri Pwezero ndetse Gakenge ugana Murima. N'abasirikare gute bari gukora deployed, bari kubohereza. Uze neza cyane ko hari gahunda ikomeye, sibyo? Hanyuma ikomeza bivuga ko abahagarariye société civile bo mu gace bavuga ko uku kongera umutekano bishobora kongera ibibazo by'umutekano mu karere no guteza kaga ku birindo bya FARDC kandi rwa Uvira, Mwenga, Fizi hamwe n'ibibazo by'uko imirwano ishobora gukwirakwira igana mu gace ka Mukera, Fizi centre ndetse na Kalemi. Mukera ngo ni Baraka nyine, Fizi na Kalemi aho zagashobora guhita basirwa bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23 kuko bamaze kwa benshi bafite n'ibikoresho bimake guhita binjira muri gice birimo FARDC mu tuntu tworoshye cyane kandi mu buryo bwihuse cyane batabageramo. Ko gushimangira gukomeye kandi ibirindo zabo kurimo gutera impungenge zikomeye kubakurikiranira hafi ibiri kuba kuko ngo bibangamiye mu buryo butaziguye imyanya ya FARDC kandi bishobora guhindura uburinganire bw'ubutegetsi ku murongo wa Uvira, Mwenga, Fizi. Muri cyo byongera ibyago byo kugaba ibitero kuri Mukela na Fizi centre. FARDC ikaba igomba kwitonda cyane cyane muri kino gihe isa nkaho igiramiwe igowe cyane n'izi ngabo za M23 zije zifite imbaraga kandi zije zizi neza ko rugamba atari akantu koroshye zigomba kururwana mpaka zirutsinze nkuko bikomeza kugarukwaho kandi byavuzwe cyane n'abakurikiranye ibikora ku 20 ku rugamba bikongera kuzuzwa cyane n'amagambo afatika avugwa cyane cyane muri kino gihe intambara itifashe neza ku ruhande rwa FARDC. FARDC ishobora kurangira uduce yaririmo idutakaje. Hari impamvu buriya gutakaza agace ni kimwe ariko impamvu yatumye ugatakaza ni iyihe? Icyo nicyo cyo kwibaza cyane. Impamvu yatumye utakaza agace iba ari iyihe? Hari impamvu iri gutuma bitekerezwa ko FARDC ishobora gutakaza agace kayo. Iya mbere ni iyi ngi mubona imbere yanyu. Ingabo za Kongo ziri kuri front line. Uyu nundi musirikare nyuma wawo ndi naberetse arimo gutabaza ko igisirikare cyabo cyagira icyo gikora bakabona ibikoresho bye bifasha ku rugendo, ibyo kurwanisha ndetse n'ibyo kurya. Kuko ngo bigaragara neza cyane ko baterera n'igisirikare cyabo babaye ubuzima bwa kinyeshyamba kandi ari ingabo z'igihugu. Bati none twagwana intambara dute tutitaweho n'igihugu? Twagwana intambara dute dafite ibikoresho byo kurwana? Twagwana intambara dute dafite n'ubwato dutwara ngo twambutse amazi nk'aya ngaya? Ubwato dufite bwaramenetse. Mwitegereze neza inyuma barimo kudaha amazi bavana mu bwato bw'igiti kugira babone uko bambuka hakurya bacikaye amazi. Yongera kugaragaza neza ko FARDC idahagaze neza. For sure dukoresheje ukuri tuvugisha ibyo tubonesha amaso yacu. FARDC angana gikoresha ifite. Ariko tugiye mu mibare y'ibikoresho FARDC maze kugura byinshi cyane. Ikibazo ni kimwe. Amato FARDC yavanye muri Turukiya yandi bagejeje Kinshasa twabonye. Amato bavanye muri Colombia 2 akora mu bwato speedboat. Hanyuma indege za drone ibikoresho bindi bya gisirikari bibarirwaye muri depo cyangwa bikiye 23 uko yamenyere kwifatira ibikoresho biri kiri bishyashya mwabonye ibyo yafatiye Goma. Ubya nibyo ngibyo nabyo ari kwigura 23 sha kwita kweshwa ku 20 ku rugamba. Nikaba kombani benshi bibaza n'uyu musirikari nikari kwibaza bati gute twarwana n'urugamba nta gikoresho dufite kandi bivuga ko duha igisirikare gikomeye gifite ibikoresho bishyashya. FARDC ibi ngibi na grasikare gusa bivuga na société civile yo muri Minembwe mu cyerekezo kigana muri Fizi nyine uturutse muri kara gace ka Mulima bavuze ko harimo guteranwa cyane cyane ku basirikari ba FARDC badahabwa ibikoresho bikwiriye kugira ngo barwane runo rugamba kandi babashe kurutsinda cyane cyane ko mu gihe nta bikoresho bafite batekurwa n'urugamba ngo rutsinde. M23 cyo kuzabigirizaho nkana kaba yabambura uduce twinshi. Rero nongeye kumvikana imvugo igaragaza ko FARDC ikeneye umusada. Nawe niko bibona gusa ibintu bituma batagaragaza ko hari impinduka zikorwa mu gisirikari nkaho ari kwitegura igikorwa kidasanzwe. Ni itangazo ryasohowe na FARDC
igaragaza neza ko hari imyiteguro iciriye kuba mu basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba n'amategeko bagomba kugenderaho. Reka turisome nubwo ku munsi w'ejo twasa nk'aho barivuzeho mu nshamake, dusome icyo banditse kuri iryo tangazo. Iri ngiri mubona imbere yanyu byanditswe n'ubuvugizi bwa gisirikari Hazukai Mark niwe washyize umukoro kuri iri tangazo ryasohotse ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi. Bagize bati abasirikare ba FARDC bari ku rugamba gukoresha telefone zigendanwa mu buryo bugenzuwe mu turere tuberamo imirwano y'umutekano muke bibangamira umutekano wanyu, umutekano wa bagenzi bawe ndetse n'insinzi y'ubutumwa bwanyu. Komeza bagira bati telefone ifunguye cyangwa se ikoreshejwe nabi ishobora kugaragaza aho uhagaze, yorohereza umwanzi kugusanga no gushyira igikoresho cyawe mu kaga umwanzi cyangwa se ibindi bikorwa bibi. Kugira ngo urinde ubuzima bwawe kandi urebe ko ibikorwa bizagenda neza, ni ngombwa gukurikiza aya mabwiriza akurikira. Irya mbere, irinde gukoresha telefone igendanwa mu buryo butemewe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kabiri, ntugasangize aho uherereye, usangize ingendo zawe, ubutumwa bwawe, mission, abakozi muri kumwe cyangwa se amashusho y'ibikorwa byose byanyu ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se binyuze wenda muri message mu butumwa. Ikindi, mwumvira aya mabwiriza ajyanye n'ikoreshwa rya telefone. Mbere, tanga raporo vuba ku ikoreshwa ryose riteye amakenga cyangwa se amakuru ashobora guhungabanya umutekano w'ibikorwa. Muri make nimba umusirikare abonye mugenzi ari gukoresha telefone, ahita atanga raporo ku musirikare mukuru ati murabizi ko dukoresha telefone hano. Imyitwarire mu gutanga amakuru ni intwaro yo kurinda. Telefone imwe ikoreshejwe nabi ishobora gushyira mu kaga igikoresho cyose cy'igisirikare cyose, kikaba kiri mu kaga. Hakwiriye ngo kwitabwaho cyane cyane gukoresha izi telefone. Ati kuba maso no kumvira bizarokora ubuzima, ubushobozi bwanyu buzarindwa, ubutumwa bw'ingabo zanyu. Kurikiza amabwiriza kandi ukomeze kwibanda ku nshingano zawe. Byakoreka Kinshasa ku ya 9 Nyakanga 2025, aho umuvugizi nyine wa gisirikari ari washyize umukono kuri iryo tangazo. Basaba FARDC abasirikari bayo kwirinda gukoresha smartphone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ngibyo nta kindi bazanira usibye gukubitirwa areba inzega n'umwanzi warangije kumenya neza aho baherereye, bikaba byabagiraho ingaruka. Cyane nawe baratse kubibona mirongo y'imbere ku rugamba ukoresha telefone. Gusa se bijye guhita bizana wenda impinduka ku mirongo y'imbere ku rugamba, afitiye ngo bahita babona wenda hari impinduka zibaye. N'ubundi aho kubise ntaba yaragiye n'undi azabahonda akoresheje andi mayeri. Uragira ngo nyirabizi iminsi imbere zabitubwira. Twinjiye mu cyumba cy'umuryango w'abibumbye agashami gashinzwe umutekano ku isi, aho leta ya Kongo iyoboye aka gashami muri iyi minsi. Hari ikiganiro bwa mbere cyatanzwe na Kongo, kandi icyo kiganiro ni iki ngiki ndavuga, turamvaho amagambo makeya cyane yavuzwe bafungura, maze umwe muri comment nimba ubona Kongo ifite guhagarara neza cyane, ihagarara ibihugu biri mu kaga kubw'umutekano, ndetse bishoboka cyane cyane ko byazanazana igisubizo ibyo bihugu na Kongo idasigaye. Tatwumve. Good afternoon. Mwaramutse neza muri aho mwese, abagore namwe bagabo banyamakuru banyakubahwa, twishimiye kubakira. Kuva uyu munsi dutangiye kuyobora uyu muryango nka Repubulika ya Kongo, tuyobora akanama gashinzwe umutekano muri Nyakanga 2026. Ibi rero muri uku kwezi ubutumwa buhoraho bwa Repubulika ya Kongo buzakomeza kuba buboneka bufungura itangazamakuru, kandi tuzatanga amakuru yerekeye akazi mu nama y'umutekano no kubyerekeye ubuyobozi. Kandi mfite nanone icyubahiro cyari cyo gutumira abashyitsi nyakubahwa Bwana Zeno Mukongo Ngai, ambasaderi akaba n'uhagarariye Repubulika ya Kongo uhoraho umuryango w'abibumbye, ndetse na perezida w'inama nzanama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye muri kuno kwezi. Twerekane gahunda y'akazi y'inama z'umutekano z'ukwezi kwa Nyakanga. Nanjye rero muhaye ijambo Bwana Mukongo, mwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Mumbabarire gutsinda gatoya. Twanditse ikiganiro cyacu mu Cyongereza
Et s'agissant du ibi multilinguisme, bireba ubuvanganzo bw'indimi nyinshi kandi kubera ko turi igihugu kivuga c'est igifaransa au français. twagombaga guhindura tujya mu gifaransa. Ce qui est très ibyo rero bifata umwanya munini cyane pour toutes les communautés ku baturage bose. ndashaka no gusobanura ko turimo gukora igikomeye. rero banyacyubahiro, banyamakuru, bagabo namwe abagore namwe bagabo, ni amahirwe kubabwira uyu munsi umwanya wanjye nk'umukuru w'inama y'umutekano mu muryango w'abibumbye muri kuno kwezi kwa Nyakanga 2026. nishimiye kubagezaho gahunda y'akazi y'inama njyanama umutekano mu kwezi kwa Nyakanga. mbere yo gusobanura ingingo z'ingenzi, reka mvuge amagambo make cyane ibitekerezo ku bwiza bw'ubushobozi bwanjye ndetse n'ubushobozi mfite. Repubulika ya Kongo ni ishimwe rikomeye ryo gufata icyemezo cya kuyobora inama y'umutekano muri manda yayo ubu nk'uko umuryango wayitoye. ubuyobozi burimo kugarura ibyiyumviro by'ingenzi by'umwihariko ku gihugu cyanjye kiziza kugaruka mu nama njyanama nyuma y'imyaka hafi 30 nyuma y'uko manda yabaye mu mwaka 1991. bityo rero turimo gukemura iyi nshingano, dufite inshingano zikomeye kandi n'ubushobozi. muzi neza ibyo abantu biteze bashyizwe mu nama njyanama ku gihe cy'amahoro n'umutekano mpuzamahanga. duhanganye n'ibibazo byinshi kandi bigoye. kuva aho ninjiye mu nama njyanama Repubulika ya Kongo rero ifite abayagarariye batanga umusanzu mu buryo bwubaka umurimo binyuze mu guteza imbere ibiganiro, binyuze mu gushishikariza ubwumvikane no guteza imbere ubwitange, amahame mu gusohoza intego n'amahame y'itegeko nshinga ry'umuryango w'abibumbye. mu gihe cyose cy'ubuyobozi bwacu rero tuzagenzura imirimo y'inama njyanama mu buryo butabogamye, dukorera mu mucyo, gukora neza no gushyira mu bikorwa. mu gihe hatezwa imbere ubufatanye hagati y'abagize inama njyanama no kwemeza ko inama njyanama ikomeje kwita ku mbogamizi zihutirwa duhura nazo. intego yacu ni ugufasha ibiganiro by'ingenzi n'ibisubizo bifatika bigira uruhare mu kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga hakurikijwe amasezerano y'umuryango w'abibumbye. munyemerere rero ngira icyo mvuga, ntanga ikiganiro kugira ngo ngaragaze gahunda z'akazi tuzajya muri kuno kwezi kwa Nyakanga. ngiye kubamenyesha icyumweru ku kindi ibyo tuzakora. mu cyumweru rero turimo ubu ngubu, mu gihe dufata uyu mwanya muri kino gitondo, nta byinshi dufite uretse ko inama izatangazwa nta gushidikanya kuri nimero ya kabiri. Mango ku ya kabiri tuzatanga gahunda, ariko ntabwo twavuga ngo biri kugenda neza ko turacyari mu ntangiriro kuva mu gitondo. rero mu cyumweru cyo kuva ku itariki 6 kugeza tariki 10 Nyakanga, itariki 7 Nyakanga, inama njyanama izakira itangazo ryavuye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku bijyanye n'imimerere y'ibikorera muri Sudani. ku ya 8 Nyakanga, Repubulika ya Kongo irategura ikiganiro mbwirwaruhame ku rwego rwo hejuru rufite izina umugore, amahoro n'umutekano, munsi y'insanganyamatsiko yo kubahiriza isezerano ry'amategeko mpuzamahanga ku barokoka ndetse abahohoterwa rishingiye ku gitsina bifitanye isano n'amakimbirane. iyi nama izayoborwa na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Kongo nk'uko yabaye nyakubahwa Madame Judith Suminwa Waturuka, niwe uzaba yiyoboye. mu cyumweru cya gatatu, ni ukuvuga icyumweru cyo kuva tariki 13 kugeza tariki 17, ku itariki 13 Repubulika ya Kongo mu nshingano zayo z'igihugu izatumira inama yo ku rwego rwo hejuru hakurikijwe formula ya area iri ku isuzuma ry'ingingo zisanzwe ku bijyanye n'umutungo kamere ndetse n'amahoro. hazaba gutanga ibitekerezo, tuzasuzuma inenge z'urwego mpuzamahanga ubu ngubu ku ihuza ry'umutungo kamere ndetse n'amahoro, ndetse reka turebere hamwe amahitamo amwe namwe afatika muri ubu buryo bwo kugenzura ibintu bisanzwe birushaho kumvikana kandi bikagira ingaruka nziza. Inyandiko y'igitekerezo yamaze gushyirwaho yatanzwe kuri iyi ntego tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi kugira ngo habeho ishyirwaho ry'umwanzuro ujyanye n'umwanzuro
d'un texte ufitanye isano n'iyi nyandiko sur la résolution ku 27 mwanzuro 2722 concernant la main ku bijyanye n'ikiganza gitukura. sera suivi d'un exposé. Ibi bizakurikirwa n'ibiganiro, inama ku bijyanye na sosiyete civile. Le 15 juillet, Tariki 15 Nyakanga le Conseil inama njyanama izagirana ikiganiro, kandi inama ku bijyanye na Colombie niho tuzatwibanze. le 16 juillet Ku itariki 16 Nyakanga inama njyanama izashyiraho inama kuri Liban sur la résolution munsi y'umutwe w'umwanzuro 1701 et la force des nations n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Chypre. UNFCCC. Pour la 4e semaine qui va Icyumweru cya démarrer kane rero gitangira tariki 20 kugeza ku itariki 24 le 20 juillet, le Conseil tiendra tariki 20 Nyakanga inama njyanama izatangira inama itanga ibitekerezo kuri Haiti. le 21 juillet, Tariki 21 tiendra inama njyanama izajyana inama mu gutanga ibitekerezo ku nama cyangwa ibera muri Syria, développement politique et humanitaire. twibatinda ku iterambere rya politiki ndetse n'ubugira neza kuri Syria. 22 juillet, Tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi événement phare. tuzagira nanone ikiganiro rusange cyo ku rwego rwo hejuru ku nsanganyamatsiko Gouvernance des ressources naturelles, y'imiyoborere y'umutungo kamere, fondement de la paix, ishingiro ry'amahoro, umutekano n'iterambere maintien de la paix. mu kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Cette réunion sera Iyi présidée nama izayoborwa na nyakubahwa bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la République. perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. La République démocratique Repubulika ya Kongo yemera ko gukomeza gukoresha nabi umutungo kamere moteur de conflit nk'umuyoboro w'amakimbirane atuma iki kiganiro rero kiba icy'ingenzi cyane. Ibyo ngo bizana ingaruka iyo bikoreshejwe nabi. Bivuze ko ikiganiro kizatera inkunga ibihugu bigize umuryango bigomba kumenya uburyo bufatika mu ikoreshwa ry'imiyoborere irangwa n'ishingiro kandi isobanutse ku mutungo kamere, ishobora gutangana n'umusanzu mu kugarura amahoro, umutekano ndetse n'iterambere rirambye. Nous invitons chaleureusement tous les délégués Ndatumira buri wese rero kuzitabira possible. mu buryo bwose buzaba bushoboka. Le 27 juillet, le 23 Tariki 27 tariki 23 Nyakanga République sur le maintien hazaba ikiganiro mbwirwaruhame ku kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga yibanze ku miturire y'amahoro bitandukanye hakurikijwe umwanzuro 27/8. d'un débat public. Iki ni ikiganiro rusange gitegerejwe. Pour la semaine, Mu cyumweru cya gatanu kuva 27 kugeza kuri 31 Nyakanga, le 28 juillet, le Conseil itariki 28 Nyakanga inama njyanama izajyana inama ku kiganiro mu burasirazuba bwo hagati. le 9 juillet, un créneau a été réservé Igice cyageze 29 Nyakanga kugira ngo habeho ikoreshwa ry'umwanzo 27/25 werekeye ubutegetsi ugena ibihano kuri Centrafrica, inama ku bijyanye no gukurikirana ibikorwa muri icyo kigo ndetse n'uburyo bwa diplomasi kuri Aziya yo hagati. le 31 juillet, Ku itariki 31 tiendra la séance. perezida azaba afite isuzuma rya buri kwezi saa 9 z'umugoroba. Alors, en plus des réunions Uretse figurantes inama zanditswe muri gahunda z'akazi uko zimeze ngo maze kuzababwira guhera mu gitondo, le Conseil de sécurité inama y'umutekano ikomeje kwitegura gusubiza devrait survenir au cours du mois. Si les ibibaho mu circonstances kwezi kose. Iyo ibintu bibaye ngombwa, perezida itegura inama yihutirwa cyane, perezida itegura inama yihutirwa cyane kugira ngo twite ku biba byabayeho ku banyamuryango bayo. Iyi ngiyi ni Kongo igiye kuba igigira umuryango w'abibumbye agashinzwe umutekano ku isi muri kuno kwezi kwa Nyakanga. Mukomeze kugira byiza, mugubwe neza, amahoro.